Hi everyone, ikaze nanone kuri YouTube channel yanjye ari nayo yanyu yitwa Fisher TV. Ndagushimira kuba wakanze kuri subscribe, ndagushimira wowe udahwema gukurikira ibiganiro byose tunyuza hano umunsi ku munsi. Ku itariki 8 z'ukwezi kwa gatatu 2014 nibwo ku isi habaye ikintu kidasanzwe na nuno munsi cyabaye amayobera. No kuvuga ngo ukugeza n'ubu ngubu abantu barakibaza aho indege Malaysia Airlines flight MH370 yaba yaragiye, kuko iyo ndege uwo munsi ku itariki 8 z'ukwezi kwa gatatu nibwo yahagurutse ku kibuga cy'indege itwaye abantu 239. Uwo munsi yahagurutse ahantu hitwa Kuala Lumpur muri Malaysia. Icyo gihe yerekezaga muri Beijing mu murwa mukuru w'Ubushinwa. Hanyuma nyuma y'iminota mikeya iyo ndege ihagurutse nibwo itumanaho ry'iyo ndege ryavuyeho. Hanyuma ntibongera gukominikana n'abapilote bari muri iyo ndege. Ni ukuvuga ngo tugenze gake indege yahagurutse Malaysia yerekeza i Beijing mu Bushinwa. Mu mwanya muto cyane, mu minota mikeya cyane, havaho itumanaho ryahuzaga abakontrola iyo ndege ndetse n'abapilote bari muri iyo ndege. Ubundi ibyo ngibyo ni ibintu bidakunze kubaho, kuko indege ihaguruka ifite icyerekezo, ifite ahantu igiye. Kugira ngo indege ihaguruke igomba kuba ifite abantu aho ku kibuga cy'indege aho ihagurukiye bari kuyikontrola. Ubwo no kuvuga ngo bakoresheje radari. Ikaba ifite abapilote bayicayemo. Ikindi ikaba ifite n'abandi bantu bicaye ku kibuga cy'indege aho iza kugwa. Byumvikane neza, iyo ndege kugira ngo ihaguruke MH370 ikimara guhaguruka Malaysia yerekeza Beijing yarahagurutse nk'ibisanzwe. Hanyuma mu minota mikeya abakontrola iyo ndege babona itumanaho ryabahuzaga n'iyo ndege rirahagaze. Ubwo nta kindi hari hatangiye noneho gukurikirana ese bigenze bite. Muri ako kanya hagize abantu baketse yuko wenda ari bimwe itumanaho rivaho risanzwe, ari bimwe bidakaze cyane biza kongera ikarita risubiraho. Ariko ikintu gitangaje kugeza na n'uno munsi nuko iyo ndege itaraboneka. Mu by'ukuri ntabwo ubundi ari ibintu bisanzwe. Iyi ndege iguye, iyi ndege ibuze, abantu bajya bamenya ngo ibaba ry'indege ryaguye aha ryabonetse ahangaha, ariko kugeza na n'ubu ngubu. Hanyuma icyo ngusaba, ndagira ngo ukomeze ubumve ino video kugira ngo umenye amakuru y'iyi ndege byagenze bite, kugira ngo iyi ndege yahagurutse yatewe n'iki, kugira ngo ibure, yagiye hehe, byagenze bite, kugira ngo ibi bintu bikomeze byitwe amayobera atangaje yabayeho. Ni ukuvuga ngo iyi ndege ubundi busanzwe tugenze gake, iyi ndege yarahagurutse nk'ibisanzwe, ihaguruka ku kibuga cy'indege ikuwara yerekeza i Beijing. Iyo ndege nk'uko nabibabwiye yari itwaye abantu 239. Hanyuma mu gihe gito itumanaho ryarahagaze. Ni ukuvuga ngo ubundi ababivuga bavuga yuko hashize nk'isaha imwe itumanaho rivaho. Ni ukuvuga ngo guhererekanya amakuru mu buryo bwo kohereza amakuru aribwo bita transponder, ubwo nibwo bwavuyeho. Hanyuma umupilote nibwo abonye yuko itumanaho ivuyeho, nibwo yahise aha abagenzi message yumvikana nkaho ariyo ya nyuma. Nibwo yababwiye ngo good night Malaysia 370. Niko yababwiye, yarabwiye ngo good night Malaysia 370. Hanyuma ikindi umupilote yakoze niki, yahise ahindura icyerekezo. Amakuru ya radari ya gisirikare, ubwo no kuvuga ngo aya gisivile byari bitagikora,
amakuru ya radari ya gisirikare yerekanye ko iyo ndege nyuma y'uko maze guhindura icyerekezo yahise ihindura icyerekezo, ntiyakomeza ijya Beijing, hanyuma isubira inyuma, ahubwo inyura hejuru ya Malaysia nanone, hanyuma nyuma iza kwerekeza mu nyanja y'Ubuhinde. Iyo ndege bavugwa yuko yakomeje kugenda amasaha menshi mu kirere, itumanaho ryahagaze. Ni ukuvuga ngo mu buryo bwo gukurikirana amakuru y'indege mu kirere byabayeho, itumanaho rirahagarara hafi amasaha hagati ya, bavuga yuko ari amasaha hagati ya 6 na 7, kugezaho bavuga yuko yaba yarashizemo essence hanyuma ikagwa mu nyanja y'Ubuhinde. Hari ibintu abantu benshi bajya bibaza, ari nayo mpamvu iyi video nayikoze kugira ngo nawe ubitekerezeho. Ikibazo kiragira kiti, iyi ndege kuba yarabuze, ese iyi ndege yaba yarashutswe, yaba yarashimuswe, byaba byaragenze bite? Ababivuga ntago babyemeza neza. Ni ukuvuga ngo bavuga yuko ushobora kuba yarashimuswe, cyangwa se abandi bakavuga ngo ni ikibazo cy'umupilote waba wari uri mu ndege, cyangwa undi muntu waba wari uri mu ndege akaba ari we wakuraho iryo tumanaho kugira ngo ridashobora kuba yakontororwa. Bivuze iki? Ku bantu batazi iby'indege cyane, bivuze yuko ubundi ubaye uri umupilote uri mu ndege, nta handi hantu bagukontorora aho uvuye cyangwa aho ugiye, nta radari zirimo ziragukontorora ngo zikubone, nta hantu ushobora kugera. Kuba iryo tumanaho ryaravuyeho nibyo bintu wenda bishobora kuba bivuga ko yaba yarashimuswe, hanyuma igahindura icyerekezo ikajya mu yindi nzira, ikajya mu nyanja y'Ubuhinde, ariho naho hakekwa yuko iyo ndege yaba yaraguye. Ikibazo kindi cya kabiri, ese imiryango y'abari muri iyo ndege, abo bantu 239 babivugaho iki? Ese ayo bantu nyuma yuko iyo ndege ibura byagenze bite kugira ngo imiryango niba yarabuze ababo ibibwirwe? Kuko habaye igihe kinini cyane iyo ndege irimo irahigwa kugira ngo barebe yuko bayibona. Ni ukuvuga ngo guhera muri icyo gihe nibwo iperereza risa nkaho ryatangiye, hanyuma abakurikira ba nyiri imiryango baravuga ngo ntabwo bashobora kwemera yuko icyo kirego cyangwa se icyo kibazo gifungwa cyangwa se gihagarikwa batamenye ngo amakuru y'ibyabaye ni ayahe. Mu mwaka wa 2015 ubuyobozi bwa Malaysia bwatangaje yuko abantu bose bari muri MH370 bo babifata nkaho bapfuye, kandi bakaba barapfuye mu buryo bwemewe n'amategeko, ngo nta gushidikanya kundi yuko baba bariho. Batangaje yuko baba barapfuye, ariko hakaba hari ibintu bibavuga yuko hari ibice byayo byaba byarabonetse, ari nayo nkuru itangaje abantu bagenda bavuga uko babishatse nuko bashaka. Nivuga ngo mu mwaka wakurikiye wa 2015 nibwo ku kirwa cya Reunion, ubwo ni ku nyanja y'Ubuhinde, habonetse igice cy'ibaba cyitwa Flaperon. No kuvuga ngo bamwe bavuga yuko ari igice cy'indege cya Boeing cya 777 cyaba cyarahaguye, abandi bagakeka yuko yaba ari MH370. Ikibundi kibazo ni ukwibaza ngo ese ibindi bice byaba byarabonetse, ese byaba byaragenze bite? Ni ukuvuga ngo iyi ndege ibindi bice bindi bivuga ko byabonetse, ni bivuga ko byabonetse ahantu hitwa Mozambique, Tanzania, na Afrika y'Epfo na Mauritania. Ubwo ni hara ku nyanja nayo yegera ku nyanja y'Ubuhinde. Abandi kandi bakemeza yuko ibyo atari bimwe mu bice by'indege ya MH370. Kuba ibi byose byarabaye nibyo bituma abantu ba nyiri imiryango yabuze, ariyo mpamvu buri tariki 8 z'ukwezi kwa gatatu buri mwaka bagomba kwibuka imiryango yabo,
ariko ibyo byose bakabikora batanga ubutumwa bugira buti twebwe ntabwo dushaka ko ibi ngibi bitwikirwa, turashaka ukuri, ntabwo dushaka yuko ibi bintu byose mwabifata ngo mubigire nk'aho bitigeze bibaho. Ibyo nibyo abantu bakomeza bagarukaho umunsi ku munsi bagenda bavuga ngo turashaka ukuri. Iyi nkuru iyo nyibonye mbona yuko nanjye hari ikintu cyaba kibyihishe inyuma, cyaba cyarabaye abantu batazi. Hanyuma rero icyo ngusaba nta kindi ni ugukomeza gukurikira YouTube channel yanjye ari nayo yanyu yitwa Fisher TV, ugakomeza ukadusangiza ibitekerezo, ugakomeza ukabana natwe, ugasharinga ino video ikagera ku bantu benshi, ukabasaba gukanda kuri subscribe kugira ngo ibindi biganiro nabo bajye babibona kandi babibonere ku gihe. Ndagusaba kwandika muri comment kutubwira ikindi kintu twazaganiraho wumva ushaka kumenyera amakuru.